Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Jylla Niam Jowai jong Balang Katholik aksi sajan kalayo yoling do saat bertemai hadin bau Pope Francis ula Thung yo Father Ferdinand Dkhar ban shimti kumuling do saat lene u bishop hadu menta u Father Ferdinand ude u diocesan administrator Jylla Niam Jowai ya gejing Thung yo Father Ferdinand kumuling do saat lapen bana hanong ba ro menta kasngi na kaliang uling do saat Jylla Niam ba Shillong u Most Reverend Victor Lingdo Ula pentip baya katai ke kubor jong ke jingthung yo Father Ferdinand kumuling do saat ke Jylla Niam Jowai layo pediang na u Apostolic Nuncio u Most Reverend Leopoldo Girelli. Yo Father Ferdinand henreu pois nam kereta lakha kasnong yong kalu haka arpun reu tarik urempang siaja kendai spa reu pawar. Hadin bola pulih ha minor seminary ha apa Shillong ula pendap ya ke philosophy ha Christ King College but yakijing puli theology no Orient's Theological College. Lakentang lingdo so blay Father Ferdinand nakar pulai tarik kelalingkot siajar kendai spa kendai pesau. Hagini kisnam maulalong kumuling do so blay Father Ferdinand ulabat yakekerdan Dean of Studies ha minor seminary Upper Shillong, Assistant Parish Priest ke Annunciation Church Namdong, but kumu Parish Priest ke Church of the Holy Spirit Umulong, Parish Priest ke Annunciation Church but Principal High School Hanamdong, Procurator ke Jylla Niam Jowai, but nadu usnam arajar arpuai hadu mentau labat kumu Diocesan Administrator ke Jylla Niam Jowai. U Father Ferdinand unlong uling do saat ubalai jong ke Jylla Niam Jowai, hadin uling do saat Vincent Kimpat bam kuai haduar ublay, but uling do saat Victor Lingdo ubalong menta uling do saat ke Jylla Niam ba Shillong. La penyeng ya Jylla Niam Jowai hausnam arajar henreu dah bapia na Jylla Niam ba Shillong.